Yes, twabakira mu program Manyamazima egi numa CFM igana 5 katonyeze 8 kandi gundi murundi turi abahereza ku rugoma kanisa ga Baptist kandi rizoba ni jaho nyowe nangwa n'umukazi wanje nawe kamanze mushabe abaramuseho beni tweyongere omisho Yesu asimwe mno abantu bona bakurikiza iki program bo bari gumana nkurikiza amazina ganje ninye nayo bari masi yatwine ashemerera kubaha ubare mnonga umukazi wanje kuba kwije mu program tujana mahara witu nawe mbamweta amazima kumanya ngo no yetenga kumanya amazima nawe tuyija nawe karukura na waryaba nagambaho nimwe so katushabe tukutandika program yitu yerizoba ayi mukamara hango muhanje gurnensi tukusima tukwebaza bwa rukundo yawe nembabazi zawe egisande twishiko kuzoka kwawe ntushaba ubase kuba niwe watushobora mu kigambo cyawo katugira umwoyo wawe urukwero umwegeso w'amazima twabasigara tugiye bikoze so kandi ukatugire ikigambo cyawe kihwire kandi ekikubasa kuba itabaza ari kubasa kumurikira ebyere byitu umuntu we naho rikirize nitwa baryaha buri muntu we na reko bukama bwawe bweyongere kubuga umutima yitu nana umutima yabo bona bahurikirize kandi stani ubukama bwayo bwo kucyekerezo bwo kwito kwiba kucyekereza itakagira umwanya wo kwihimsizo magaraga abantu kureka buri omwe akwicereze kandi amanyengu nibo mukama kusinga bakama bona byo natashaba mu izina rya Yesu Kristo kama witu amina so erizoba tuzakuba ntugamba ahakutungurwa kwa Kristo okutungurwa kwa Kristo wo birota kachimanyire nchendo chimanyeri izoba ngo hari hizine rinde rukusinga izina rya Kristo Yesu kandi ejo tukerabire honka butandu hari nshonga bwenchi Kristo nwayi izina eri kusinga amazina gona kuwa kubasa kuboka borho ombwire obwa Yesu okemerera musharaba ayi yabambirwe ukono basa kuhendera nogira ngo Yesu akari umweremwa ningashi akatari umusinguzi ako wari okuba mucumisire okuba mutira amahwa okuba mufumuire ngaro okuba mutire bakamukora kubimunonga aza nawe bambe yaguma musharabaho nangwa nyenda kubizusya ngo ecyagumize Yesu musharaba timusumari kurekana urukundo akuba emisumari iba mutira karuhanga kana basa kwebamburaho agende ninga bamba mubamba gambe kigambo kimwe bona bafe konka tureba rukundo nana urubanja bikabuganira musharaba Yesu yatwara urubanja rwawe wohurikirize mbwene urukundo nana urubanja bikabuganira musharaba Yesu okufa musharaba tikujanga kari umweremwa konka wa kogero koro kono asa kutekateka ngubuzima yasingurwa kurwarabera kituru ayiba muzikere nece bareke batireho ukono basa kujanga tubyahwa ogobiro izire kujuna abantu kine cyacu basa gukora mukano manya ngwigururyo kandi reba enshonge ndijo so omusharaba kangurebe kanko kusingurwa konka bukaba buryo businguzi kandi ekituru kikakire ecyakanya bwanya enseka mwanga onkaruhanga yamutungura mwena rizo turiyo nturebo kutungurwa kwa Yesu tokubasa kumwehara tokubasa kumweshanya nobasa kuba ryoko turano hurizi na Yesu no ryeshanya no jange byo nebyaba izo nembura mukoro Yesu ari nkayi bakamutere musumara hatariho za miza yiro areba abantu mukunda gambe bigambo nkebyo kwakwasa kuba ryo mu ryabyo omanyengu nobu wakwe ukweshanya Yesu hati tori mweshanye biro byona akuba akatungurwa okusinga buri omwe abwenchi Yesu yatungwirwe niyo nshonga etwaza kureba ntuza kuba ntureba ombiburi zitu mu kitabo cy'Abafilipi
eshura ya kabiri omushororongo ogw'19 okuhika agwa Abafilipi eshura ya kabiri omushororongo gwa 9 okuhika aha gw'11 ningashi Philippians chapter 2 verse 9 to 11 ana kubashomeraho muhurire nico Ruhanga yamukurize munonga akamuha izina rikukira amazina gona ngubona baryo mu iguru no munsi no kuzumu basimbira amaju izina rya Yesu kandi endimi zona zature ku Yesu Kristo ari Mukama Ruhanga tatitwe ahimbisubwe nico Ruhanga yamukurize wawura Yesu nagira Bible nejangu nico Ruhanga yamukurize abantu bamwe baza kujya hano reba atariho Ruhanga ariho Yesu ariho Mwoyo Rukwera ati mumene barahanga bangayi Ruhanga nomwe konka n'obushatu Ruhanga nomwe konka anakoro ayino bushatu mwenu nibashatu omuryomwe Ruhanga Tata Ruhanga Omwana Ruhanga Mwoyo Rukwera kandi bona n'Ruhanga kandi bari batyo kugira ngo bashyikirize okutegeka omwiguru no munsi kandi nana entebe kaniseje yo kujuna kogire Ruhanga Tata no yabera roho wenka akata kuza kwa Ruhanga Omwana orije kujuna abantu omukibi kitu kogire Ruhanga Omwana nwe yabera roho wenka akata kuza kuba Ruhanga Mwoyo Rukwera rukutura muri itu abajunurwe mbwenu Ruhanga abakugezaho kumwetegereza n'ebitekateko byabe by'obuntu takubasa kuhikaminzani y'ebitekateko byabo nico kurebera abakweta abanyabwenge bensi ebinke bindiyo ningamba mbe babere by'obushema konka ebikurebeka nke by'obushema nubwo bwenge bwa Ruhanga kandi obyasherekera abanyabwenge kandi obyasherekere na Sitani keta kumangu Yesu arija afera abasisi atucungure cyo Sitani kikakisherekirwe mwenu Yesu akatungurwa twakureba enshonga bwenki Yesu yatungwirwa kwa twareba omushororongo gwa 9 Abafilipi eshura ya kabiri gwa 9 nico Ruhanga yamukurize munonga akamuha izina rikukira amazina gona nico Ruhanga yamukurize munonga so echo kigambo nico Mukama Ruhanga yamukurize munonga nkimanyisa nishonga cyabwe nco Ruhanga yamukurize munonga twareba henyumaho ntureba ngo Yesu akari omwecurezi akoroba kandi omusharaba gukabanduza engure abantu bingi ntuma Yesu n'Umukama ajwire kirunga omusharaba gukabanduze kirunga Yesu akari Ruhanga mu mibiri Ruhanga Omwana akajwara omubiri yatubere cyo kurebera byo ne byakutugambira akabikora yana jankunda mutayo ngoko yekunda akakunda yana jankusasira akasasira tera makashano lya musharaba abakubambo ino bushoborozi bwo kubita ukajanga Tata basasire tabakumanya ikibakora so ntureba Yesu akari omuntu wo mutano kandi n'Umukama otari Mukama ombigambo cyonka akabana Mukama omucyo kureberaho kandi wariyo kwe noronda role model ninga owakubasa kureberaho kuwakutwara amagara gawe tari hari kusinga Yesu ishikatu yo ntugamba aha kutungurwa okwa Yesu okutungurwa kwa Yesu abwenki Yesu yatungwirwe ogwa 9 nico Ruhanga yamukurize munonga abwenki yamukurize munonga twatandikira omushorongo gwa 5 twayigarukaho kacenyi mukareba abwenki Ruhanga yamutungwire akatungura izina ryo kusinga amazina gona washoma Abafilipi eshura ya kabiri ogwa 5 kuhika gwa 8 nhagira mugira omutima guri ogwabire guri muri Kristo Yesu ogwo no bwarabe yabira ryo mu muringo gwa Ruhanga taratekatecire kwingana na Ruhanga kukirya kintu ecyashemerire kugumya kureka akayihaye kitinisa yikiriza kuhinduka nko muhuku yazarwa mu muringo gw'abantu kuyareberwe ariyo muringo gw'abantu gw'omuntu yayecureza yayoroba kuhika akufa kandi okufa k'omusharaba then ho hakwiziro gwamwenda ngo nico Mukama yamukurize nico Ruhanga yamukurize munonga akamuha izina rikukira amazina gona Yesu Kristo akari Ruhanga konka kiyabe ariyo munsi akari 10 omuntu akakazarwa mukazi kandi akari 10 Ruhanga akuba ishe akatari mushija ayino mubiri akari Ruhanga ekerienda yo Mwoyo Rukwera omushashugine hazarwa Ruhanga mu mubiri
na mbwenu muntu wena rukwemerera kajangu Yesu tumwana warangani gashi Yesu turhanga omanye ngejo nisitani niye riyo negamba niwe iwe kora uro muntu wanenda kumanya nabi w'ekishuba mubuze Yesu noha noza kutandika kure baragambire ngu Yesu ne nabi ngonga Yesu nurhanga Yesu takwasa kubarhanga etejo nisitani riyo negamba niwe tinkujanga abantu nisitani konga sitani ye kubeba jwire hariho mwoyo wa antikristo wano uranga ro Kristo then antikristo wena hakanisa Kristo kandi cyako hakanisa Kristo na atakwenda ngo muntu omanyangu Yesu urhanga kajwaro mubiri ogurinko gwawe konka watinde kibi ekifubiro cyoshemire kufuna yakikushashurira cyona mbwenu oine kwikiriza Yesu wenka ninga wotamwikiriza nozo mugehena ati mbwenu agamakuru go kugira ngo Yesu akazarwa ruhanga yajwaro mubiri yija namwe nekigambo Yesu manchi manyisa Yehova na juna Jesus Jehova saves ruhanga Yehova akajwaro mubiri ijo munsoma konka Kristo na yango butumwo bwe na yanga enshongejo nkayituriyo nturebaho konka amazima garingu Yesu ruhango mubiri ke yabira ryawo munsi akaba ariyo omucurezi kiyashangirwa yino mubiri nko gwawe nanye kandi aruhanga kikuma kindi taragenzere narubata abantu bamutwe ngumanya ndi ruhanga ninyenyizire kuba kiyabaza kwegamba bakaba bamutakwire konka akaba ariyo mucurezi kukana nanshongeje kubizire kumubamba bakaba takumutanisa n'abantu abandi tukujanguhi no kuyabira jwaro kutana abandi tokugera ngo wakaine engeri yabira rumu special akariyo mucurezi kandi akoroba kwikana kufa okomusharaba mbwenu nico ruhanga yamukurize nico turiyo ntureba enshonga abanchi Yesu okutungurwa kwa Yesu abanchi Yesu nwayinizina erikusinga amazina gona eco kubanza ruhanga kandi ekindi wewe nyine ruhanga omubiri kiyabari omunsomu actually ruhanga wite nambwenu omukure ningamba nkakasete takunama ruhango gu nuwe ruhango w'amazima akakora ebyakutugambira ngo tukore rgari yo bakugambira ngo koreki wakakubabura kukikora Yesu nuwe wenko wabirashikirire byone byayo nenda tukora kabikora kandi yabishikiriza yayecuriza yayoroba hanga kamwoherize kutufera musharaba nangwa numwijuka Gesemeni kiyariyo nashaba akaryo muntu kandi hanga omubuntu bwe yauro busasi yaro kubara mutere msumari yaro kwara jwara ekirunga cyamawa yaro kubara muchwera misho yaro kubara muteze senjenje yareba mbweno kubara atagure myenda ye yareba kubara mujumi bakamushekera yareba kubara mugaye kiyabira rya musharaba yajangu tata Nkushabe cha chikopo chimpingure mweno mbunta kata kwenda kufa konka nobwo ebyo byabireho byona akaguma akoroba mwijika kashaba ngutata kwa kunda kwa werekeja chikopo chimpingure kwa kerze yaja ngutaka abanko kunkwenda chibenko kokwenda abantu binji ntwenda kukore bitkwenda Ichiriza Yesu nyo Yesu tinkumwenda nyenda kukore binkwenda wajunurwe nguza kubura njiri nyo njiri tinkwenda jibura nyenda kuza kukore binkwenda ngwaka nwakubya hanga yakwira taraka kwira kugambo rugamba kakagambe kigambo cye ngwa anyo nyenda kugambe binkwenda ngumuntu wayine kigenderwe kiranga yakwanjire nyo tinkucenda nyenda kukore cyanje kinkwenda mbwenu nico kizubu cy'abantu munsi abamwe enshonga bwenchi tokikirize Yesu noyenda kukore byokwenda noyenda kweyikiriza mu kokwenda noyenda kwesya ruhango kokwenda tu okuruhanga rukwenda batyo niko ruhanga yakunzira tyensi yahayo mwana we yomunyamunyegere ngora muyikirize taruhwerekera kureka tunja magaraga tabawo ejo ni Yohani 16 konkiwo boryo kogera ngunyoni nza kushika ruhango kunkwenda wechi yahire yo tuchonkwenda nyenda kwehera yebinkwenda kandi weranga tumushema akahayo mwana we Yesu akaba nuwe ngo shikirire kandi wewe ngo washashwira banja riyo nerye kibi abasigara bona ati hariho hikiriro munsomu
kandi no mu iguru tarimu kureka bayogiro mushagama ya Yesu omujuni witu ngumbwenu uruhanga yakupimira byo kukora ye byo kweta birungi iwo shemerire kubambwa musharaba tiyo wenkana nanye bakutera mutoki ye byo sherekera iyo workweto shikiriro kutambura koreka abantu ngiwo shikirire niwo kukore birungi ngukwajunurwe tokishobya ngaha no shobya reka kubiha butarho shikiriro mbikorwa bye abajunurwe n'abatakajunurwe twena tukirya basisi abatakajunurwe n'abasise nshoberwa bariyo mbazo mugehena kandi abakutegekwe kibi abajunurwe n'abasisa abajunurwa bwe mbabazi kandi abakutegekwa Kristo n'umwoyo rukwera okukora okukunda kwa Ruhanga kandi ago ngo makuru marungi nguwikiriza Kristo nakusinguze kibi abwenki Kristo yatungwirwe niyo nshonge ituruho katurebo Hebrayo Abahebrayo eshura ne 12 umushororongo no gwa kabiri woine Biblia yawe no basa okwigurayo Abahebrayo 12 kurgago kubanza nako katancha go kubanza tikagwa kabiri nahagira munabwacho ngo kutwino mutwe muhango gwabakarebi abatweyinguririze tujure birukuturemerera byona nekibe kitweyinguririze twirucyo kwiruko kwempaka okututerirweho no kugumisiriza amisho tugahangire Yesu wenka owatandikira kwikiriza kwitu kandi omuhikiriza wakwo owayemiro musharaba ahabwo kushemererwa ahabwo kushemererwa okwateirweho omishoge akagayenshoni zagwo kandi hati ashitamya rubaju rwa buryo rw'ekitebe cy'obukama bwa Ruhanga ngo Yesu Kristo ke yari yamusharaba Biblia yatugira ngo akemera omusharaba owayemira omusharaba ahabwo kushemererwa okwatireho mishoga abwanki Kristo yatungwirwe akana rebo kushemererwa ngweri izoba nkati bright nanye mbenjunurwe tinkuza mugehena akana rebo kushemererwa ngo niwe musisi woryo koshobirwe oronzirense kuberira ka box manya noro mutiya kujangwe nsemberira ka box ndijo torara kujangwa manyu nkafakare ninkutere nyondo nambwe nato buduka bw'abantu bwinji babukinjire abamwe muri yo planning akuza kuhenda amajuga abantu muri yo planning akuza kwiba ensi yakubera ka box mbwenu wabengwe ngaha Kristo Yesu nuwakubasa okusinguza akakubasa okumanya okuwakora bomberezo zona Yesu kiyarebere okushemererwa okwaye kumuriyo misho kujangu niwe ryawo kujanga ensi yakubera ka box wamwikiriza nakukomorra amagaraga ogazo mbuteka omanye kigenderwe kiranga yakuhanjire kandoreka okuchwecherera ombuhabe na nebishuba bya Satani mbwenu ubwo mushorongo Abahebrayo nabwecho ngo kutwina omutwe muhango gwabakarebi abatweyinguririze tujure ebikuturemerera byona nekibe kitweyinguririze twiricyo kwirwa kwempaka kuterirwe no kugumisiriza amisho tugahangire Yesu wenka Yesu akagumisiriza mwijikana ngo atakabambirwa kasimba amaju Biblia netugiranga katutu keshagama research ya science negiranga wakukika kututu keshagama nobo inenaku enake kurenge msezimba emsecheza kuzimbe barka Yesu yabire argetsemena simbra majuna ashabake yarebere nake yabere neija ya akari hikwanika jire ngunywa abantu tinkuza kubafera konka koroba akwantica ekimuresire kutufera no musharaba yagwemera kugira ngo nyabura wiwo hurikirize ebihembo byekibi no kufa akayizire kufera tukuja ngo yawe nayenda ngo bamufumureje ezengaro ze bamwite konka iwe twaheza kugira ngo niwe shemerere kubambwa musharaba iwe hurikirize yatere mutoki wargombye kubiha wargombye kwesherekera bakuteka ho projecta baka omutwe gwawe baka connecting ebiteka teko byawe bihagare by'abantu batamanya
oshemereire kubambwa musharaba. Imwe abariyo nibibe bintu by'abantu mushemereire kubambwa musharaba konkaranga naenda kujuna. Yata kujunire noza kubambwa gwawe bakutere nyondo ninga jikando enderere no mugehena abwe bihagaro. Imwe minyeta batakwenda kwikiriza Yesu watirwo wabambirwa omusharaba gwoshemewe kufuna noza kubambwa gwawe waba nocwekerezebwa ombihagaro by'obushambani ombihagaro by'enjayi na nebihagaro byona. Yesu Kristo akatungurwa abo kugira ngo akecureza yayoroba yajangunyo ninza kubafera yahenda najangu tata kitakaba nko kunkwenda koreka kibe nko korkwenda yagumiza muyikiriza yafa musharaba mbwenu tutakarebere ecurunga ngo Yesu niwe mukama w'abakama izina rye nkunurikira amazina gona okimanye ngo akabanza habaho musharaba ngwena niwe owajunurwe otaka mamwigura hari abahebirunga by'ababajunurwe tukugira ngo ebikorwa byitu tibikutujuna konka ko kweza kujunwa ate bikorwa byone byo gukora omwizine rya Yesu okuburira enjiri kureta abantu mbukama bwe hari ebirungo mwiguru kandi abahebrayo eshura 12 hajangu nabwe cyo nko kutwine omutwe muhango gwa bakareba batweyinguririze tujure biru kuturemerera nekibe kitweyinguririze tuyuru cyo kwiruka okwempa ko kwatuterirweho no kugumisiriza tera makashano riyo no yiruke mpaka zo kwiruka okirize makiro 50 zakahunga ojwire butsi oine siutisha tu haza nguniyo nenda kusinga orutaro nenda kusinga mpaka zo kwiruka tokazi singa nico kimwe murokore Yesu yakujunira akakujuna kutamburira mu businguzi nico Biblia yajangu ngujura ebirukuremera maganya gensoro rwanju rwenze ebiryo kuzibira kuburira enjire ebiryo kuzibira kujwekera ruhanga je ece cyo kunziro kato mwanya gwa ruhanga kijure ekibe kikwehinguririze ojo waraje yo kunywera mu kacipaka rwenzori ezo za roje zo kwecika abantu batakureba ezo WhatsApp ezo kushereka ngo mucyara ningo mushija batareba ngujure kibicone bihagaro byona biliyoni byenda kuremesa okutamburira mu businguzi kandi okuhebwe bihembo umwigura awe Yesu yatungwirwe we akagumira umusharaba yayoroba yikiriza kuferi wo hurikirize kandi tugarika tureba ngo abantu bakamubamba konkaranga yamuhekitinisa wakaruhanga konkana no mubiri ruhango mubiri akashikiriza byona kandi ekitinisa akakifuna kishemerire tukugira ngo just kamuhebwa ninga shimba mweto mugabe wabagabe kugira ngo niko cyabe kiri ngaha ekitinisa cyo ruhangishe bona akakimuhereza ruhango mwana aho kuba omugabe wabagabe tukugira ngo Yesu nawe kana akakorera kujunwa ninga shigi akari omujuninga kana akorera konka akakishemerire akabakishemerire kandi Biblia tujanga kimukibwa yahebwa izina erukusinga amazina gona mbwenu wobe utakakimanyire Yesu nuwe ainizina erukusinga amazina gona akatungurwa kusinga abantu bona echa kabere kitwenda kureba okushururwa ko bushoborozi bwe Yesu ayino bushoborozi katugaruko mu Bafilipi Abafilipi eshura ya 2 omushororongo ogwamwenda nicoranga yamukuriza munonga kamwizina rukira amazina gona ngakayebwa izina rukusinga amazina gona obushoborozi bwona rangishe bona kabukwasa umwana we Yesu Kristo obushoborozi bwona kahebwa izina erukusinga amazina gona nambwe niyo wabe notekateka ngizina ryawe ndiye rukusinga gona ningo unawasa kuba ryoko ryo nogeza okuombeka izina no makari hababo mukutandika eshura 10 akajangu katwombe ko munara tweko rizina konka tina kubamanya nizina ryawe tina kurumanya abwenchi wayenda koyombekera izina okebwa ngo hina inizina rukusinga ryawe niwe Yesu
munywani wanje none wohendekera busha omuswahili nagira ngu bure kazi hati Matayo esura ya 28 omushorongo ogwa 18 nhagira ngu enki ebi n'ebigambo bya Yesu kandi nkyagwa 16 bwanyuma beegi be 11 bazagarra ya rushozi rwa Yesu oru Yesu yabaragire kuba murebere bamarayo kuba murebere bamuramya konka abandi babanganisa Yesu yija yabagira ati mpeyirwa obushoborozi bwono mu iguru no munsi. Mwahurira ebe bigambo Yesu akata kabigambaga. Yesu akata kagiraga nga kahebwa obushoborozi mu iguru no munsi. Obushoborozi mu iguru akabwine konka obwo munsi no wabira bwibire. Ora abantu bingi tubasa butashomeye konka ora ahurire izo harimo Sitani kiyabenekema Yesu yamjangu simba amajondamye ndyakuhereza ebe bintu byoneka moreko bugabo butunje biki byona ngo simba amajonda bye ndyakuheba byona kuba nanye nkabihebwa. Sitani kachema Yesu ruhango mu mubiri kwa na wakaine pati yo mubiri akana basa akaine okwetenga niyo ko kubasa kugera mwene Sitani kene nangu Yesu agisimbira amaju ogoyizire kutuje nakaraheze kumusimbira amajati amusingure haza Sitani n'ebigambo byagambe Yesu simba amajonda mye nanye ndyakuheba byona kuba nanye nkabihebwa. Ejo statement ninga kigambo ekyo nkabihebwa nikimanyisa kino mechikumanyisa ruhanga tuwe yahire Sitani obushoborozi ngaha wahire Sitani obushoborozi na Adamu ruhanga kakwate jenso mukutandika shero ko banzo gwa 26 yajangure katuhanje omuntu omuringo gwitu bashane nitwe bategeke ebiguruko mwanya bikugendera nsi ebikugendera mizi na bintu byone biri munsi ruhanga yango mishija no mukazi yaba kwaso obushoborozi yaba Adamu. Sitani yija yabiha Adamu ngagomere mukama obushoborozi nkimanyisa okuherwa rusa kujwekero ndijo kugira ngo gwabo ruho no shango riya nwaruho mwenu Adamu ranga kama obushoborozi ngabenwe shana yabanka mukama wenseji nyine ko akaryo mukama akaryo mugabe oyira horahanga oranga kanateje ko mwigura ranga kanenda kuteje kensi kurabero muri Adamu ateje jensi kurabero muruwe konka Adamu kiya ishira Sitani yamubiya kandi yareta kakwatekena ruhanga karga akwaranga kagambe Adamu ngo taringomera umukutandika shura ya 2:17 kamukanda kamjangu kari mugomera buzimazima ryafa okufanchi maniso kutana.